U užurbanosti života često propuštamo najnežnije, najlepše note. Nemilosrdni ritam posla, ambicija i svakodnevnih obaveza može nas ogluveti za tihe šapate ljubavi. Danas, hajde da pričamo o blagu koje često uzimamo zdravo za gotovo, postojanoj ljubavi vaše žene. Upoznajte Marka, dobrog čoveka, posvećenog svojoj karijeri i obezbeđivanju porodice. Radio je prekovremeno, stalno razmišljajući o budućnosti, o uspehu, o obezbeđivanju udobnog života. Ali usred svojih velikih planova, polako je počeo da zanemaruje male, svakodnevne gestove ljubavi svoje supruge Sare. Dolazio bi kući iscrpljen, neodređeno klimajući glavom dok mu je ona pričala o svom danu, njegov um je i dalje bio na tabelama ili predstojećim rokovima. Zaboravljao je godišnjice, njene brige je odbacivao kao nevažne i dozvolio da se toplina njihove početne veze ohladi u udobnu, ali donekle udaljenu rutinu. Sara, nekada živahna i puna veselih anegdota, počela je tiho da se povlači. Nije se žalila, nije zahtevala, samo se polako gasila, poput lampe sa oslabljenom sijalicom. Mark je primetio promenu, suptilnu tišinu tamo gde je nekada bio smeh, određenu rezervisanost tamo gde je nekada postojala otvorena naklonost. Osjećao je nejasnu nelagodnost, osjećaj da nešto nedostaje, ali nije mogao da definiše šta tačno. Jedne večeri, nakon još jednog napornog dana, Mark je sedeo sam u dnevnoj sobi, Sara je već bila u krevetu. Uzeo je stari fotoalbum, listajući stranice sa njihovog venčanja, ranih avantura i rođenja njihove dece. Video je Sarine blistave oči, njen iskren osmeh, način na koji ga je gledala sa bezrezervnom ljubavlju. Tada mu je sinulo, dugo nije video taj sjaj u njenim očima. Setio se kako mu je ostavljala promišljene poruke, spremala omiljena jela bez da je tražio i bila njegova najžešća podrška kroz svaki izazov. Prisjetio se nedavnog razgovora sa starijim kolegom, koji je mudro primetio, sine, ne dozvoli da te potraga za zlatom zaslepi za dijamant koji već imaš. Mark je shvatio da je bio toliko fokusiran na spoljašnja dostignuća da je zanemario najdragoceniji dragulj u svom domu. Tog je noći tiho obećao da će se promeniti. Sledećeg jutra, umjesto da žuri ka telefonu, seo je sa Sarom za doručak i zaista slušao dok je ona pričala o svojim planovima za dan. Doneo joj je cveće, ne za neku priliku, već jednostavno zato što je mislio na nju i želeo da vidi njen osmeh. Počeo je da obavlja male poslove koje je obično ona radila, samo da bi joj olakšao teret. Počeo je da je gleda u oči kada je govorila, da je drži za ruku dok su gledali TV, da joj se konkretno zahvaljuje za bezbroj stvari koje je činila za njihovu porodicu. Polako, poput zore koja se rađa posle duge noći, Sarino svetlo je počelo da se vraća. Njen smeh je ponovo ispunio kuću, oči su joj povratile sjaj, a toplina među njima se ponovo rasplamsala. To nije bila iznenadna dramatična transformacija, već postepeno procvetavanje, negovano doslednim, iskrenim trudom. Mark je pronašao duboku radost u ovim zajedničkim trenucima, dublji osjećaj mira i ispunjenosti nego što mu je ikakav profesionalni uspeh ikada doneo. Nije samo vratio svoju ženu, ponovo je otkrivao temelj sopstvene sreće. Mark je naučio da cenjenje ljubavi vaše žene nije samo zbog njene sreće, to je obogaćivanje vašeg sopstvenog života neizmerno. Njena ljubav je stalan izvor snage, utehe i motivacije. To je prepoznavanje da su njena podrška, njeno strpljenje, njeno razumevanje i njeno prisustvo neprocenjivi darovi koji se ne mogu kupiti ili zameniti. Negovanje ove veze znači izdvajanje vremena, pokazivanje zahvalnosti i dosledno podsjećanje da je ona viđena, cenjena i voljena. Njena ljubav je ogledalo koje odražava vaše najbolje ja, sigurna luka u životnim olujama i sidro koje drži vaš svet stabilnim. Ne dozvolite da buka sveta zagluši najlepšu melodiju u vašem životu. Odvojite trenutak danas da zaista cenite ženu pored sebe. Recite joj šta vam znači, pokažite joj svojim postupcima. Ne dozvolite da dragoceni dar njene ljubavi ikada izbledi, jer ono osvetljava ceo vaš svet. Ako vam je ova priča odjeknula, lajkujte je i podelite sa nekim kome je potrebna. A za više inspirativnih priča i uvida o vezama, pretplatite se na Srbijan Repo.